Gradić Santo Domingo de Palenque osnovan je u 17. stoljeću, no njegov pravi značaj otkriven je tek 1774. godine kada su u obližnjoj džungli pronađeni ostaci megalopolisa iz doba Maja. Antonio del Rio iz Haurno je obavijestio kraljevski savjet o svom otkriću, a ekspedicije su ubrzo započele. Ruševine su dobile ime po obližnjem selu Palenqueji. 20. godina 20. stoljeća, Danac Franz Blam započeo je najopsežnije ekskavacije. Ipak, jedno od najvažnijih otkrića pripada meksičkom arheologu Albertu Ruzu, koji je 1952. godine otkrio jedinu poznatu grobnicu Maja. U njoj su pronađeni ostaci vladara Pacalvotana, čime je Palenque dobio mjesto u svjetskoj arheološkoj riznici. Do danas je iz džungle izvučeno više od 200 građevina, što je tek desetina pravih dimenzija drevnog grada. Palenque kombinira arhitekturu stepenastih piramida, pismo Maja i elemente drugih civilizacija, čineći ga jednim od najimpresivnijih lokaliteta Meksika. Vrhunac moći Palenquea veže se uz vladavinu lorda Gil Pacala. Rođen 603. godine, Pacal je postao kralj s 12 godina, a vladao je gotovo 7 desetljeća. Njegova najvažnija građevina je hram natpisa, mjesto gdje su njegovi ostaci počivali u tajnosti gotovo 1300 godina. Arheolog Alberto Raz posvetio je 3 godine mukotrpnog rada kako bi otkrio tajnu unutrašnjosti hrama. Pronašao je sarkofag, ukrašen hieroglifima i simbolima, te mozaičnu masku od nefrita, koja je prekrivala Pacalovu lubanju. Otkriven je bogat simbolizam 9 gospodara vremena, prikazi boga sunca i ostalih božanstava Maja. Hram natpisa i dalje skriva mnoge misterije. Poseban interes pobuđuje pokrov sarkofaga, koji prikazuje figuru čovjeka na duguljastoj napravi, što neki interpretiraju kao simbol kosmičkog centra. Hieroglifi na pokrovu i misteriozni brojevi, poput 12, 60 i 13, sugeriraju moguće kozmičke poruke. Iako znanstvenici poput doktora Josea Argelesa iznose teorije o galaktičkim gospodarima, te hipoteze nemaju znanstvenu potvrdu. Ono što znamo jest da Palenque, sa svojim tornjem observatorijem, oslikava duboku povezanost s nebeskim tijelima, poput Venere i Plejada, što ukazuje na važnost astronomije u kulturi Maja. Nakon svoje veličanstvene povijesti, Palenque je misteriozno napušten oko 835. godine. Što je uzrokovalo nestanak Maja i njihovih svećenika, astronoma i umjetnika. Glad, ratovi, prirodne katastrofe, nijedna teorija ne može u potpunosti objasniti ovaj masovni odlazak. No jedno je sigurno, svaka nova otkrivena tajna otvara i još više pitanja o sudbini ove fascinantne civilizacije. Ovaj video temelji se na doktorskoj disertaciji doktora Semira Osmanagića, koja istražuje civilizaciju Maja i misteriozni nestanak ove drevne kulture. Palenque, kao jedan od ključnih gradova Maja, i dalje privlači pažnju znanstvenika i ljubitelja povijesti širom svijeta, a njegove tajne nastavljaju nadahnjivati nova istraživanja. Pretplatite se na naš kanal za još više fascinantnih povijesnih priča i otkrića o drevnim civilizacijama. Pritisnite like, podijelite video i pratite nas za buduće sadržaje.